long digital news forum mai phuapan kening je nang ji ki punang je lamana bangke litu mai phu pen pachi igat lo wai fit tame nili pandame apu doi koklo potsi nang pek ponik delo potsi ni dai son son ni lam nali tu ma theng no gejai kon kang tungela puan lo lak kachet ther ka jahap culture bang dilitum ington nang po dili chuniri la bang di kai pil bu dagali ja tagali nili ka chuniri request kachet ther ka jahap culture bang dilitum abang pawena po nali tum hang kam siklemun lapen nili tum setame nili tum hang kam siklem ko lapen nili putu ji lalo don't shoot the messenger nili tum hok kupima lasi nali tum no wan ko junu dakta hai ar jume senda hai ki ho ki phik dota hai setame ahok kupima lasola ma nili tum ke nali tum no paklang ko be it anybody nili tum la specific council bhan ke jong dam pulang kali ba ini to em bhan ke jong dam kali so as a general alam sini budam lo nili tum kupima ke theklong labang ke nili tum paklang ko la pe nili tum hal la ke arai tang pidalo laso kapak langji bansil tum labang so sai ang deng bondo lase hut pena bangke ili tum bong ning choi palak paru to dai mene lason news alang litum ani ke hanga tek pen paklang kom pela jo hedi ning ke oi ning ke hu lason to pokai mene sidame kachipakeng seroi ahong glamdu nili tum phan pini ke chok che nang theklong plo teli tum nang pu de chok sidame ke ther pen bang kali da tangji nili chuni ringang tong mangala lasi aku ru thulet lethot po don't shoot the messenger nili tum ta nangli tum asana thaksi rara sayang asai sini tum tame krem chok lasi nili tum da jong se aron pen jong se boundary pen jong sini tum kap det pulu nili tum anang paking rinme lasi puji lasana thaksi इंग्राजी पेन सतमे निली तुम labang suwa puthak press note ke salam pondo nili pori ponik prui po Karbi Anglong Digital News Forum stands for press freedom and journalistic integrity. Karbi Anglong Digital News Forum strongly condemns the recent actions of Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Amar Singh Tiso, who on the 2nd of November called a press meet at his official residence to condemn AK News owner Augustine Kramsa for publishing a news piece regarding alleged anomalies within his department. The executive members' labeling of Augustine Kramsa as a criminal and the subsequent threat to file defamation and criminal cases against him is not only an attack on press freedom but also a blatant misuse of his stature and power. The media's primary duty is to raise questions and uphold the truth without fear or favor. It is imperative that those in positions of power understand the significance of a free press and refrain from resorting to pressure tactics to intimidate or harass media organizations, regardless of their stance. The freedom of the press is a sacrosanct principle enshrined in the Constitution, recognized as the fourth pillar of democracy. E.M. Tiso, who took an oath in the name of the Constitution before the Governor of Assam, is duty-bound to protect and safeguard the unbiased reporting of media, fostering an environment where journalists can perform their duties without fear or reprisal. Therefore, his recent statements labeling a media house owner as a criminal solely for carrying out his professional responsibilities are deeply concerning and contradictory to the values of a democratic society. KADNF would like to raise these pertinent questions of whether similar coercive measures will be directed towards other journalists who dare to report on matters concerning the EM's office. We urge Mr. Tiso to refrain from using derogatory
language or making baseless allegations against any media personnel. Such actions not only undermine the credibility of the office he holds, but also set a dangerous precedent for the treatment of the press in the region. The Karbi Anglong Digital News Forum stands firmly in defense of press freedoms and calls for responsible and respectful conduct from all public officials. We express our disappointment and disapproval of the statements made by Mr. Tiso, which are a direct affront to the spirit of a free and independent media. Pardon, Pini Dilitum Karbi Anglong Digital News Forum pen. Abang so mithang sai hemlong chingrum nang kok alam hi abang gila lo. Kedamtang hai kuni niphai hiniani do man ke do abang phulo KACEM Morsing Tiso hin ben isi media atuma phan isi kipu ki chokche tapuson nilitum theglong lo si ladak nilitum press note talong ke jong pondo lo dak nili press note puthak sini le lang pon po prangsi nilitum labang so Karbi Anglong Digital News Forum along ki do a house non dak nilitum kilong ke house kretroxi andolo si labang so angkong pen nilitum kipu donji walam thibang gela lo nilitum dak press note angkong ke sini lang pon po ladak nili puri pon po pini ni phai trok phai kuni suri hinira inquire ke thomarni Karbi Anglong Digital News Forum methanga sai hemalong pherang ke amai ke pha nangkok alam thia bangke kedamtang phai kuni ni phai hini arni KACEM Morsing Tiso amena sai hem abohalong pherang ke amai ke pha hut AK News Channel along ahokpet abirta kapaklang ajoine ahempu Augustine Kramsa jungjung aphan criminal pu akoi pipen defamation case ke PG pu ke thera bangke media aphan kelang rem mate freedom of speech aphan ke ber thipji lapen kelang rok angthek atv lo athe media atum pulote mentune ta ahok he abirta ke rat achatayalong paglangke kaita klarda waisap lapen ahokpet mate ingkrung inside at pensi rat athengno paglangji media pulote fourth pillar of democracy puke death chari aron constitution of India alu alongdo alangli KACEM Morsing Tiso ahin pen lapuson apoi KPK democracy aron karkan binong ang theglo lason pulote kebang jilang arni anta ahokpet abirta kapacetak ji aphan pherangke aphan kaphere meme ang thek lapen media claim bang atum kezok ban abedelo anparta media house atum phan an criminal pusi hokpet puma lapen criminal lapen defamation case kipi pensi ther ipuma athe pini ke AK News ahem ku aphansi ke therlo lapen penap ke komat a media house ap phantom ke ther pone penpur me kedamtang arnita pherangke atuma phan ahokpet abirta ke paklang ajoine ke ther ke hab kelang rop lapusonta media klembam pu tum chetong nanglo lasi laswateng purote birta pachetak ta pherangke atuma phan pheri me lapen kizok ban avedelo penpur da me alangli EM Morsing Tiso death kachari aronalo ateng pensi cyclem pon pusi Assam governor athenglo semedeng polo lasi laswateng pulote alangli ke pherangke atum lapen freedom of speech aphan keraikom nangji alongta artu dolo sitame non abangke alangli death kachari aronalo aphan panung puksi pherangke atum phan criminal pu
ke hoke Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen lapuson abang pu aphan pinrem lo lapen ningduk cepaklang lo lasi kebang zilangarni madu hamphang asong lapen ratchari asong sitame lapuson kether kehap kipi pdg aphansi Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chuning rilo asi pini nilitum labang so pherang ki mai mate la so lislong nilitum ki pacheta ka lalo the kedang tang por sitame litum phan kether kehap penang atum dolo anparda ke thengji an sitame dolo asila la so teng le langdam pulote media tuma phan ke freedom abedalo sila puson mofi sitame kabede ji aphansi nilihin mate mai po hin pen EM Amar Singh Tiso phan chuning rilo lapen R2 ke do atuma phan pachini ji aphan ke mo elituma general secretary do forum general secretary alangli phanle pachini apor pangke pe konthulo nang non ke ako puthot alangli longpen elitum arju ponsina jelo asilo solang si ru lekha bosun marlo Rasanya itu ni lagi pun saya panggil lalu, jadi tu ke ekedius sahaja cale lah, usun alam kipudun kali, athema ni tu mangke komande apres, komande husband jong si aku usun alam tu kau kote, ni tu ke hal yang ada bunyi, lah ekedius malah ada dun bukan kali, jadi tu ke lah media tapi bagi sung, komande media mana si aku usun alam ki usun karbo usun tu kau kote, lah mangke ni tu ke dun jaje, unan ke ada bunyi, athema media pun itu kado kau itu isi lo. Masih pora plan itu masih media pada itu mangga masih pulau, mana je hasong se apa pesan mana itu sih mana lampen peninja deh, bah karbon rokok pada lamangga itu, kini suatu kali kapal hasong itu ada kunci ini tu kan diri mana lampak lang. Itu kacau thara sampai lo, media politik, apa yang lampak paklang baik politik. Manihan ke cok selam nabi paklang nak kok, manihan kiro tamit pipo nak kok. Kiro alam lok si paklang ni betul lagi media kali dia. Kasi ke cok selam paklang jadi si herberry pulte media kam se betul lagi. Bunda bosan je cepna. So ke her ke apa ngin tona media tu mamina kam paciklem long wer na media dokok se ratum ta ho bilda ta kacini bokot media tuhan ke khamki dun bangke ington ni ke her ke apa bangke ington ni. Langsung. Dak masih klang dak lo ke alam mangge. Athema kedam tang por mhes tame nili tum ningje ponlo kedam tang por tame ki ong dung pherang ke tum phan kang check ke ther ke hap la puson delo CM la puchot gali delo kapre organization pendang lo council ke ja tum tame kang check delo sila puson bang ke mo phi ka bede ji phan si non pini pen mo ke bang ji ani ang tame la puson ka bede ji phan si nili tum la bangso a forum ben si chuning ri thu bang lo lah kita anak cuma fans tame. Ate pini ke nilituma media phang. Penangan Karbi Anglong lo ke tuar in hapon bom lo ke ther ke happen si. Asi pini nilitum theglong lo AK news atuma phang. Ki pige AK news long lo ke ther ke ahem pu phang. Penap ke news phas atum phanda phopo. Penap di ke Karbi Anglong live ta dupo. Karbi Anglong tudi ahem pu tu phanda la puson ke ther dupo. Asi intela pulok si litum Karbi Anglong ke padam puma media tuma freedom ke aveloma la solam si nile Amar Singh Tiso aphan kar supon gang tung bang kela namanya cum non threatening tu si pulo statement bang itu sila threatening and process yang tu begini legal process tu langsung no macam lagi nili tuma kam lo la ke poe ke bang bidong initiative ni la supura ke lagi ala ke poe ke bang fansi arjun ko pola bang nili tum mera bang ke just solidarity ke cepaklang do di lain bang solidarity ke cepaklang do kasi legal option bang ke empu bang ko bisi kideng jima lagi alang li reading dulu lah bang ke lalu nanti lah bukti bang hilang tu kita tak dulu kita nak sini akan saya kideng perusahaan separation dulu kang saya gini lu bang legal option an chalo kapre ka tuar dalu mati legal option an chalo lalu